Zikhulelwe zinhloko iinsebenzi zesibhedlela se-Weensebenzi. Zithi batsho Imiraro ekulesa sibhedlela mkhulukhulu. Bathi isibhedlelezi sesiphenduke amarujana, amanye amawodi. Sekavaliwe nokuvalwa lokho kwenza bona kuzale khulu kilawa asebenzako. Ezinye iinguli sebezilala phasi esibhedlela. Amayuniyoni athi umraro wesibhedlela se-Weensebenzi mraro wakade minyaka ukhona. Umnyango wezepilo kanti awenzi litho ngokutsho kwamayuniyoni ukulungisa indaba yalesi sibhedlela. Issue ye-building lana ekuyi-heritage building le evaliwe esiloku sizama ngawo wonke amandla ukuthi sihlanganise amakhanda especially no-HOD wethu ukuthi basilungisele yona. Kodwa ke umnyango wezepilo eMpumalanga uthi isibhedlela sakwaMhlanga nalesi se-Witbank zombili zinemraro emkhulu yomthangalasisekelo. Wathi lo mnyango kunamagadango athathwako ukulungisa ubujamo bezinto. The Honorable Premier has already announced that we are going to build a new tertiary hospital, new Witbank tertiary hospital, which is going to be called Imiraro Hospital. That is going to cater for services and also more people. Sibethamthetho seMpumalanga sifuna imraro le ilungiswe msinyana. As from tomorrow, itoba khona leyo team and nathi siyayichecka from time to time ukuthi isebenda ngendlela lekufanele isebende ngayo and angeke sisuke up until sibe satisfied sisebende nedepartment. Umnyango wezepilo esifundeni seMpumalanga usemrarweni njengombana sekuvelile ngalezi imbedlela ezimbili kanti ke okubonakeleko ukuthi akusizo zodwa imbedlela ezihlangabezana nalezi iintshijilo nomraro.